see or the abusmate waka go to suma into no own to me finding the matano because so yes I be say me oh yes sir nkofo be ka se ono plan na den a kire ni say onye den onye sir so what you say anything America say ye me dia aka me den aka me ba bonti na mu odi acho pa na wenu ni ho se nipa ni nu ni ho ya a different issue na mu nipa ni nu ni ho e na waba ne nchen e na mpo wetu mpenifo se wonye den won mra ni nchen na won me pa ne cho ma no na de oye no wanye den wanye any other phenomenon obibia akwaba ede ever too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asosemo somfo munuaba ekweskapa ena so mede ebebesom ahwefo ene etiefo na ene dey video bi abeto eye yapono so a ehu behia pa say be pensen mu na video no mu no eye ya nkasa ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa edi sembi aba betu edwa ede afa wo no ankasa ne ba chesese wo de atudwa se wo no de wapono ana say nyade so woni no ebetimi atena ye adwuma bi eye hwan ya eye prophet Emmanuel Beduko bi ehwan asem e na meka mamonim sem eye nsensem bi ba ya na chese yesi woni no enkasa ena manoma bi ana wantwantwi bi aba wo mo entem na no na chese interview bi e call so chese ye busa ne sem eye ampa se eye Reverend ana se prophet Emmanuel Beduko bi aswan kofo bebre aba won chen aba mo ne wo se mo ne won kasa se de be yanko besa ajuwa tum se eye ne papa na nso wagina tum se wo ba na nso so wonya wadin se wo be ye emu bia ne no na chese enye wo de ko won wan ye fa Abraham ne nua Lot ne cousin Lot ho ye ya bu ba na ye nso ye tebe ye nso so ya kira se na chese wo pa kira se edu to pa de wontimi ne obi a wotu edu entina emfa ne se oba e ma ne nyina ebusua poma yin kotie ne nsem ye ba ye beto aso Apostle Dr. Isaac Owusu Bempa ena twetwe enkomo wa ha na enkomo no emu ade eguso yedu ne pompon so papa mami misa wo na eye papa Beduko bi ya pese ye be kam abomu na wo mpene ana ono no empere me yesenka Beduko bi asem kra de me pese meka na sem bi tam na mo nante bom na ye fe wo hwe ba bia na tifi adu ne ba bia watifi pastor na ode reverence mouse ne papa no na ye fe nti ye pese ye hunu na ebinum sa obufu a enya sam ketoa usase ma utwene tanti yazi papa Beduko bi nkrofa ba wo se na on kasa no bi makosi da Yesu beba no kra wo mu ne se on se edru tembi no na e was a lot e fa na kwan ma Abraham so fa na kwan Abraham time a lot e free no ho no na niema start say e move on na lot ye niema ho e kire Abraham na just Beduko bi nso ye niema ho me de yem fato ho okay because edru tembi na lot mpeso betie Abraham asem Abraham kasa na lot mfa afi na lot ne servants scrap so many Abraham servants kontokwa na pani no say asasi na da honumi enti wo ko left meba right wo ko right meba left when a chese lot no ya homa so na ko so kasa oda bi uncle una enamo so kra na manya madu ba bi a maduri enti wo mom di kan chusu no mom hwe no chusu ba bi a hoye kama ofise hopa na ye se na chusu Sodom and Gomorrah enu nti no eduru tembia na ye se obetwe ho afiri obi ho nipa bi ho wan twe ho afiri nipa bi ho a wan hwe ya na abrabo no amfo ankoyi na Beduko bi no nkotie masama ka niema bebra toto na nkento no okay ko me a woni menam no me no mechiwade ne nsuma ne niema bi me mpesa niema no enti no sebe o papa ne me no afam so spiritual father na wutua na mo bi na se me tian etia na se jaye moja na wo fi me dia because do tell me cry na ne wife ene ne wo mo family cry fi se mempo na me cheche Beduko bi sa niema no okay eso minim ho hwe aye instrument no yes minim ho hwe because me many Freddy apart from them catch we konfo bie ni asase we say so beka so Owusu Bempa ba me hoda sir I'm telling you the truth and konfo no kra ne bosom no me ba bia nyame apagye maduru wo nduru ho
menka say enchantment bi nyese me dwuma no me ka to the glory of God e wa hobrasiem menka say enchantment bi wo hono mo a abenche me osu bempa Erade aben me mum nyese me dwuma no me metimfie hanom Pastor Paul says obi wa ho bia on no thank you enu nti ensem say bi na ma Paul kan sem ya na nkofo so ya homaso no ohun sa ade no Ogra me taka me se Other form is so Emamo Aquaba Biomaqua, and Papa, and the Numa Sama Wadi to Aja. Now, I was here for a who be here, see, busy, a who and Kunya Pension, where anything, Mato and Sa a day after opening Cassia Prophet came Moses our that a year, Rock of Zion Prayer Ministry, and no, and the Abetration community can win. Now said the commanding Bakon who are in Chibin Simbusabia, nowadays are to Aja Prophet in Maqaba. Mamma Joseph. Bibia Boko. Joye de rade ase na me adome so me ho eye pa na yen hwe eye papa eye Reverend Isaac Owusu bempa ne nsem a wode ato eja de na obetimi aka afa ho Pacho asem ne nyina de wo hwe mo ye oba ne papa na enya asem nokre na ye hwe mu de wi a o kasa se edutuo obi a oto edu de ontumi ne nye de en bata na ontumi engine ntumi se me ba de ahono na me dwen ho kakra na eye me bo se yamfa Bible no enye reference kakra Elisha ni Elijah na Elisha ni papa ni Elijah odi ne chi no kremu na so no wa mpono ama no dubre bi ampo ba be koja no o kan Bible no o se ontna no ko be bi akoye den akoye ade aba na so no wa Elisha wentie no ofolo ni papa odi ni papa na na mo echi na me hwe de wi a Owusu bempa apo prophet Bedu Kobi ne wi ama na brabo ama na say me fa ne se wapro ne ye ne su bandi ama no o hwe sa line kakra me ho na chiri madwen kakra because the entire American is an say ase ejade o ba ye boni a wo se o de chem na o se tum benifo samba nje wo se hu ni se o ba no enya enhu nti na wase wode ye de odi che o si ye nyina ya bone na mo nyankopon ani onyam na ye de aboye dudu nso waji ni dindi no ma wontumi se wonye ne mba nti mi gidi se wenu no ho se opese oye de oba ne papa nche wakwa akopem na wo hu se de bi abrabo no se mi yimi papa free mu a ntumi nkomenim se dia eden etie nti wo se me eden mi samba mechi oba odiboni ana oba odisef ya okoye na okoye akohu se de bi bebia medu no mapem na wo se mi samba mechi na mo se me ba papa nche ya me mane mfa mi se ne ba biem na nko mfa mi nya nkoa ne bi ba kompo nti na at least e was so hwe a chow pa o ye den o pa no odi chem no hu ni se ono so ono a ne ba no na oba sebi eko ejana ni go na so a ye pepa na ye den ye ntwanche yen hwe eye papa yi se de wo ka ne nsem yi time a ye busa na wo se wono de wo ye na dwen se Bedu Kobi asem de anka won ka biem na ma ye hunu se access still na enwoma da so ye den ewo ni mu na se ewo mu na wa ye wa dwen se won ka biem na se ye busa wo krampo na I was saying, I won't brag one team, cancer winning and fan of who are wanting, and I say, I were to a do, will be a mature, Mrs. Say now, what to a do, and a ya benina. What was that? When you make a wide and say, Nipper way, men Cassan will be man as a nipper way, or Nammy Bear, net quiet on so men for swap. A yet I wish Yano Crampana, your busa, who be crampuna, win Yano by. The fact to see a busa no say, ya no side chill, move to the stand. Of that a no concern so or maybe as if an ete the course on. Oh, William Hun say any concern. Okay. A jaw or kata or bound from source. Okay. And found from sword dua or banayan or catas no more yin pia wanting. Okay. It's me a metia say ya me ba and yada me not wanting. No more metuneful said yes, and I said you're no swinging more wabaman channel and come member soa. No more much lecturing dear Ebiana. Baktenase ehudie anamo otu ye nse enya de be yeden ebeboa no so ati ase ye nyina ye nya perfect ebia na boni bi wo ye o ebi onu krampo eja na kra ne bia na mfumso bi ebro so ano so wa ye mfumso bi a e kya so bro so sa na so ene no essence wa ba nya gina papa bia ye de ejina wonya na enu nti no obepo ne ba so ati ase na so se ye mimi dia anka nya aja meyi na masa na mu metunufo
na ma kyerɛ atena se na ma kyerɛ no kwan a wɔsɛ ɔyɛ den ɔfa so na bua asafo no ɛne ɔno nipadua no titiri saa na nka meyɛ Jo, and so we beto Jan Ghana for binum ed woman adventure bana e binum essay yeah omuti yam papa Reverend Isaac Usuben Panensa Mosian what the Bible and the church no and what they actually say on a dear which and a day in a chiwa dear and yes or kwako to suma and be an answer and call the banners so the banner ye and on Amagana for bisu say no cremune no kind to say a yam pastor what the Bible and the church and then then and the banner then the so kobosum ehon de a emma de wo du ewofie de ba ko be ya kolabone okay na sa ba ko ya kolabone na no nkire se wo se opo ba ko no bra ye den emma no de beduko bi ni prophet the din krapo Reverend Owusu Bempa de o suro sisi ane se onim se ne ba na de nkekan e ba ye den e ba be kekan okay so what I say de o suro sisi enti o opo ne ba ne bra ama no nyina ne ye se fin bia beba be kan ne yeah oni se ne ba ne tu anamo ne de se oba osanji ne tuma nipa be ka se one no na aye den ahihye wana so no kwa no okay obo anu no tumi ko sa ti bia ni mu enti no no eyi ne hu efrim no aka kire Ghana man nyina na se bia sin na so no de otete no kwampa so o the Bible na tete no nanso no wan kire ne se onkonko tusuman enti se ne wa kwa akoye sa de wa ye den wapo na asema ayeden ama na na so wapo ne bra ayeden ama enye papa e wo se oyede otwe ne bata no emfa mboni a wayede waye na ye share youth junior pastors na say yina da wo ye enwoma na say enwoma bi wo hono mu a wo mo editia wo mo pastors eya na denti na ye do wo bekwa na wa wo do ho bekọ say sofo mehu said they will preach wanted to any me person me was now so training me say me so me yet to say one as me yet to say penny pan as mini papa na afi bedru brebi no or say oh there be mama me family kwan baby aya na ye den sika ni bre because of set here wo aya so for binom ne wo ma entina yintina masa wo junior pastors no etimi manefa kwan foforo so ana say me free e bedi nyame echi ade ba kwa me hu ne say nyame adwuma no se unya ahobrase wo mu a de wo kɔ akiri se when no twɛn honhom no we nya ahobrase wo nyame mu a ɛyɛ den o we ni be briska because se unhu se obi toka won so be press oberen ubeto eno na aye junior pastors na most of them no omo hear den educated from the word so what you say e free nyame na say any because won say ni papa no aya sorry no anase nyame ehira no wetumi akompempen so bi ono pentem enya ne ho asene ne papa enti no bo se so o hye ne papa na se o mbe so obebre no ase ahye na ase na mu so ohun se nyame nsa ba no so kakra otumi hye nkom otumi preachi otumi eya de titiri bi ma nkofo gini tumo pe ene ono so so okotene de awo so ono so etu amamo ene one ne papa na nya sorry because he say obe ne papa na obe ba be hye ne papa ne na ase enti obe ti no obe kata na adu obe kata na adu obe ka na adu ma hye enti sa dia ene obe ti no na so ti ne ho a obetumi nya sisi ase ba ne sa correction ba enyo oni obi na ekokan ono na kan obi na adie mu ko na account no ko na confess no ono no be hu sika ba de opeso di sika na ya wasafu tu ono no be kire eni ti na imagine ba se obi a prese obeti ne branch obi a prese obeko ne nimu intentem so na so enye ne kwan so no unya ho brase nti obi hu se saafo ni nyina won che mo office system ni na so ya papa no mo a omunya ho brase onyame mu no omo da so reni ebi ni ye papa wo hwe mess out tabel oda so owodi na so papa na yi so ati ase nyame adwuma ne de so Elisha nya abotre no otwen wo nyame aduma ase na ebra Elijah akono de adum ne ye de double portion impo so ati ase Giheza entuma antena ase no unza adum ne ye de wenya nti saa na ade na te wenya ahombrase akoma obua wontumi du ba bia onyame jo odi for ye sha onso so start aba ministry me yedin ase wo share ebinom ase macho na ebe break keke wo share ebinom ase na encounter ben na wonya ye nyoma ben na wohu ye yedin a wo ni obi edin kita wo omo ye nyoma bi a ema wo feeling say wo senka wo mfiri wo mo nche na wonso so wo mane nkonko fa wo ba bia na ma me da se wo question we dey am dey bebre because as of for the medi bebre chi
na mo ade ba ko pa me hu ne say ye be town okay sometimes no ye so gidi ahwe because se woni nyame nam na se woti nyame ne a nyame na direct be bia woko nipa a won hye ne na ase nti se nipa ne mmoa wa e wo se nyame yi wo fi ne na ase na ode ko be be anya wo nipa na be yi wo be utumi yi wo because e bia nyame de wo ko offer purpose okay so what you say e wo se u baby a wedu no hu se baby a wo nyame sa wo ho nyame na agye atumi se baby a wo e wo se wo ho ana okay so one massa dey we amount mo be tutu anamon bia en wo se we dey wutu onyam na de bia no be ma dia ye be ye wo no ana se ateti a be fe because nyame aduma no e yo frɛ okay say ya frɛ wo a huntumi nye de huntumi nye na me kaka metuma kan okay na yenhwe se watimi atintim wo we nyina emu eye den ya se wo start eye ministry wafa eye ensoswe bi mu ana se umpenifo ni ebi apple because of oni ya na usubi ana se ebi a woni ebi numa edi enhia ebi adoma chede ekuta no maye o made so po ompese wo monka won hyeda na o mpatwa ndi bebre okay ndi bebre me asori ba kwa me free mo ansa na nyame frɛ me aba ofre adwuma ni mu na me ye prayer tower ho na me tawa e wa asori ni mu na atete a me fam de bebre ensem ni ngwase ensem de bebre some of the pastors no ade a omo ye no sesi hu se wo adoma chede na asori ma ne ji wutum a ana se o to yo nyutuni na se obegina nim krampo na se wo to nyum na se ye hu se anointing ye den eflo pe sa so for na America no ase ya hapo na bebo de na mo de o ye ni so onye hu se the moment a wo flow anointing pe no say jai me ya di mechi okay so ati ase na wa kan wo de na ye den ashe otumi de uko program the moment obe fa microphone a wo to nyum a nkofo hu se anointing na ba nkofo eflo pe no no wa peja no ma fraud de no aka se jai wo de no na ye den edi mechi ebi wa ma ye rehearsals pa hu se baby a wo koi wo kwa akọ yi nyame aye wo odi wo be ka se jai ono abe den ebe aha nti ye wa asofo bi wo ho a baby a wo pese wudu no se nyame anka na akoma ontumi nye den e ma wondu ho okay nti conference na wotimi gina we nyina ano enne wo so watimi ade wo ho a wo so wo nkrofo wo wase ade ba akopa ebo a me kakra ne se ebe mi so an na adom no wo ho dada nti me sha se afi me nkola brem nti no metene no so ebre bia so a me re ba hu bia no so no me nya nkranhye efi hu nkonkron ho o ma me mfa to ho ene nyoma a me mfa mu se enche eye dia me de me firi mu no di mpenifo bi mu a e bia ma mento mo wo ma adwen mu ana se mani suo no e de o ma ye mfa to am se ni pesimesi ofa nsofie mu ansa na waba be de waba be ni bebe sa nti no se me so me pese me du se ne o ma du na wo se me bra me ho ase emfa ho atete a obe de ubekom no e wo se onya ahundase akoma na wo hye nipa na ase eye din a the moment o the more o tutu bad no ebedu baby o tumi tutu sa dem ebedu baby so toma wo dia ebedu baby o tumi nya den ento ma wo ndi eye de adom no so ntumi ngi mfiri nsem na one day so nsuma APC a ube free ni nase na so free ni nase ebe ya dance dia eden ama okay show prophet ye de nkomodidi no ba na wie na mra ye kasa no make comment bi amagana fo bi no na obi de na dwenchia aba se senka ye papa prophet ye owusu bempa wa ma ama meka ye de nti a ama ne de entokwa esi anase like denti a wapo ne bana ebema ye ganafo ehunu no kura ewo mu na wo make comment no say anenka ye wanka wo be cash into obi pese wo hunu se enti se akwada hye wase na okokum obi na woba na afi ye be ka se so fo we so for King Moses prophet King Moses ne na kwada akwa kokum nipa bi say ni ya wo be kata so say because of say wo ye wakwada enti wo be so obi abetinti no eno ano no wakata so na eningwase na emba say de be ya nsori ma entimi enkwa na mpacho me nya ni sa okay enye nsem bia na ye kata so okay de me pese me kire ni say won say in this case no issue no say na aba say ne ya aba be say ya abosumsem enu nyame sem so ati ase na enko ye ewudisem so ati ase ewudisem is out of this issue na mo de me pese me kire ni say ye aba to say ebia osofo eni bosom say on say enter or say you fa kaiser de ma kaiser
Niemfa your friend. Nyame de anya de eme nyame. Akodi bosun so hunim say de an ye beji moja ne no. Yeah. Ni pekun so be fra o. Oh, say on ma wanting make us for your sacrifice. So what I say. Now mo I say odi abosumo echi. Aha, nti on to me emfa ne mbata. Okay. Me kasa efidie aba beto dwa no. Okay. Emu na me yi na me de ayede, me de akasa. So what I say. Aha, anything dia beto dwa ne say, o say o di abosumechi. Wa kwa go to suma nti no on to me fane ne de embata no because so yes I be say ndim. Okay. Oh yes sir. Nkofo beka se ono plan na ayede. Achire ni say onye de onye sa. Okay. So what I say. Enu na me ka say ye me ni dia. Anka me de. Anka me mba bonti na mu odi achopa na wenu ne ho. Se nipa ni nu ne ho ya a different issue. Okay. Na mu nipa ni nu ne ho. E na waba ne nchen. E na mpo wetu mpenifo se wonye de. Won mra ne nchen. Na won mepa ne choma no. Na de oye no wanye de. Wanye. Bible says obi nu no ho efri ne bonu wa ye de. Ye de che no. So what you say? Enti wenu no ho ne de waba se eja ni oba. Enti monye de. Mon ka asem no. Na die edi ya odi ani ba ye ne ye free ho. Na mo ya hwe de da ye ni mu kwan ne de. Ye si. Okay. Jo prophet ye meda wasi ye de nkomodije ne esia elisa. Efutu a wode bema junior pastors ene ebiem so head pastors how wo mu treat eye wo mo junior pastors no fa efutu ema obibia man. Yo ma mi sika me da se bebre. De me kakra me tuma aka ne se ye nyame adwuma yi de ye hia ho brase ye hia otwen e ma ye mpre ye ho empentem enka se ye pese ye gidi e woni pani so na mo na wiye ni mo de emfa ye nkoye den enkosi ba bia ene wo hwe a ewu a esisi bebre na yon youth nu na ye de ewu esini pelifo na anka wo se omukọ na anka youth nu be take over. So what I say enti kakra metuma aka say youth nu ehun kwan o mefa so aye de abro mo ase no mo nya otwen ho na so mo nya otwen ho nso a papafo na ye di o machi nu nso enya akomapa de aye den adoye no metuma ta ye chi wa abro yin sure yes so ya beda wasi ye papa ebusuafo prophet King Moses na wote ye ne nkan wakasa ye pa na ebusuan said de enwoma ekona na said de nkomotwetwe no ekoye no wo adwinche bi fa ensemi hu ubetimi de atu edwa de amaye wo tuma GH your comment section ubetimi so afa prophet the number wo screen no eso na emrepem no nkomotwetwe bi wo ho no ma woni no atwetwe wo efel so me amedi dwumade yi ebramu midin de ekuyasi kapa dasene yebesa ne hie makram Mede de Isaac Odwampo obetun afem de great ampo mbrembrem wonu me nka moni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.